No quería quedarme solas con él, ni cogerlo en brazos, ni... No, porque me daba miedo como... Eso, ¿no? Lanzarlo, estamparlo contra la pared. Voy a avisar a No, María. se lo daba a Nacho, o yo qué sé, a las enfermeras, ¿sabes? ¿Tú eres enfermera? No, yo trabajo... Soy la secretaria, pero en el ginecología. Ah, vale. Vale, no, guay, mejor no, porque si no... Do you have much left to finish crying? That asshole doesn't deserve your tears. No te pases ni un pelo con Charlie. Wow, you're the one who started criticizing him. Bueno, claro, porque me ha dejado a mí, no a ti, ¿eh? Si es que tiene unos huevos. 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 The ad said private room in shared apartment. Not a psychologist or a dumpster. Tidy all this shit up. Another Airbnb will be here in 20 minutes. ¿Qué? ¿Cómo? Is he renting my room? No, but if all this shit doesn't disappear before they show up, I'm here for it. Jesus Christ. Hope the new one's better. No more goddamn freaks. Shit. És conya, no? No, no és conya. Avui no cal que et quedis. A sobre que m'heu fotut la vida en l'aire, ara em feu fora? ¿Qué te cuentas? Bueno, la típica preguntita, ¿no? Perdona, es que no sé muy bien cómo empezar, no estoy muy acostumbrado. Tranqui. ¿no? Igual Digo que ha costado un poco encontrar el día, ¿no? Sí, la verdad que vamos todos muy a tope, ¿no? Sí. Con la vida. Total. Cógelo. No lo voy a coger, no estamos aquí, no voy a coger el móvil. No. Bueno, que igual es importante, ¿no? Pourquoi pas, je sais pas. Peut-être que à ce rythme-là, j'aurais besoin d'un abonnement mensuel, peut-être. Ou sexuel. Ou sexuel, ouais. Non, mais je sais pas. Non, mais peut-être que... Ah, mais c'est qui, là? Non, mais il est lourd. Res, només et vull donar les gràcies per l'esforç que estàs fent. No ho faig per vosaltres, Ho faig per mi. Així que estalvia't aquests copets a l'esquena perquè no em serveixen de res. El que m'aniria bé per recuperar-me és descansar. Però això no pot ser, oi? Doncs ja està. Tu ne peux pas laisser la rancune te consumer d'ici. Tu ne peux pas. Tu sais que ma mère, elle est morte quand j'étais très jeune. Et je donnerais n'importe quoi pour la revoir. Mais n'importe quoi. Pour lui parler, pour l'embrasser, pour lui raconter comment va ma vie maintenant. Mais je ne peux pas. Només faltes tu? No, jo no... Jo estic la mar de bé, tu. De moment no noto res. No he vomitat ni una vegada. Doncs quina sort, noia. Això sí, cada dia em foto un croissant de mantega. Tinc com una obsessió pels croissants. La ginecòloga ja em va dir l'altre dia que si continuava així m'hauran de retallar el pinso. Sí, ja pot dir missa. I tant. Penso aprofitar per menjar tot el que em doni la gana. Va, on anem a dinar? I would give it all